Iri penika penyakit paling tua. Paling tua na penyakit iri. Iblis rota ende asojud ke Nabi Adam polana iri. Iri kau lemak tak ngerti gige. Iri ni kenapa? Iri ni orang kelar melek emas agelibir-gelibir empian ngelenyer. Salah na tatang kere apa? Orang iri panika tak seneng reng lain andi kefokusan arwah iri. Aduh tak tuli mari tan ba. Odi panika mon ki andi sifat iri pabonnya itunya na sampean. Salbede se andi ale buren sampean tak ngite tedung. Tak kira tuli mari odi mun jabok penyakit iri. Tuli tambahi buk. Tuli tambahi iri panika penyakit. Mon tak tuli tambahi komplikasi mbian lakuna sedu malam. Tengku bukti aki. Orang bila japok penyakit iri bekal apa boy ekalakoh kangkui bisa nyaingi ka orang seka iri tak milih halal tak milih haram pokokon se pado bentetang ke ani terus alat-alat bila orang japok penyakit iri. Orang ngangkui geleng emas agelibir-gelibir sampian mak terogi ya. Pas pentak ya Allah cek perak lengan orang pasang ileng geleng pangeran. Lengan kau lecukan lebur mone pasang geleng emas. Tatemu ben tetang ke apol pah dari telkuan atas ke telkuan setengah. Takkan tatujuk sambian neng yatiin baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina. Geleng cek perak. Oh pamer ya. Ben geleng cek perak ning ke kelengen orang. Tang lengan teroi tenggen lagi ya. Manter ageleng lagi yang kok. Depak kecompon ternyata lah bede geleng karet emeliaki benlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, setuju para alim, setuju para kiai, setuju para guru-guru ngaji, sesatujana abtina penget amal jaki nyon sopora sanaos abtina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongah namung dek kasatujana abtina penget amal jaki. Sateja pengurus takmir Masjid Jami Al-Falah asarang sateja remaja Masjid Jami Al-Falah satejana abtina penget amal jaki. Para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Duara Timur asareng seteja siapento pemerintahan Tisa abtina penget amal jaki. Seteja para tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at langkong-langkong cakan cajamiyah salawat
Sampun ikut memeriahkan acara siang hari mangken malar manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging saporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter-manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid ampun lastare, masjid ampun lah bagus, mayu ki ngantosa apa boleh seongge. Cek saking masjid coba, mi polan coba sengkase mangkatah. Anika mangken pon genteng dari bebe ke atas, dari kanan ke kacer genteng. Kaula pertama depak kakak antoh tak pada ben penikah. Sial kula polan masjid cek gendengah. Ngok nyongok penapatan kaula ke dalam. Sambil eker-peker benten kula. Manter tak perak nyombe ngereng tuara timur. Masjid penikah eka kebay benikeng karena epa gendengah. Masjid penikah eka kebay epa pejengan. Masjid penikah cung benyaan sea pejeng beni cung gentengan genteng masjid bagus keng sea pejeng aja kelopain. Tak usah reng jauh dan tak usah reng jauh. Sekitar gaento jarak 100 meter apa jeng kekepi ke masjid selak masjid dah. Tak usah jeng reng jauh je buk. Ani ke masjid kan tak sedia ki ajeng reng kepo. Masjid penikah tak sedia ki ajeng orang kuanyar Bengkalan ada tak ya cengaki kering sorbeja. Masjid penikah sedia ki ka orang Tuara Timur kampung Paseser iki. Monta orang kanto se ongge nganto sasapa. Nganto sama malaikat akrobung. Maki tak niat apa jeung mayu mak masemak ka masjid lekanan. Maki tak niat apa jeung penal pe pola me ka gegeri genteng apa. Bapasna apa maupun legenteng pada ban kene. Nah panna kare. Seteti tak ongge ka masjid. Justru masjid monika niat cung gentengan kene ka tanda kiamat. Mau nak bangun masjid keng karena cunggen dengan kan letoles masjid mun ussisa ala taqwa mun masjid eka gebay keng karena atoro perintahna Allah lain ben masjid seeka gebay keng karena junget-jungan masjid mun eka gebay karena junget-jungan mereka gebay edina Kemun masjid bangun karena pangatako daga Gusti Allah. Mereka kebay kenengena. Mayu, korang apa masjid yang lelebar jadi? Kipas sebedah. Bah, tak usah ke baterojeng biar menengi masjid. Bedah. AC luar maksud coba. Moni dalam kocet nyengi dalam. Ya Allah, mak kena ben AC nari. Combon kau lewen sampian buluntan tawada azin pola mi remari alako datang tasek sampian takkan tenginduh nengi dalam ngampong asir maragi kurang apa masjid tak usah terkering jauh mun perak teroe ngerapene pah okor combon sampian papa mancer dek lauk dek je dek bere dek timur sejaran 100 meter hadir ke pi salat berjamaah ke masjid enger masjid Al-Fallar ya remon esep tada apa ajri beni salan orang sumenep reng lenteng
Salah nereng dia waktu. Huk. Tada kenengan selebih mantih penting ben masjid. Ada. Malah dengan madhab Syafi'i mun tak gengreng soceh centar ke masjid. Dalam keadaan head sampean tak oleh aja ke masjid. Dalam keadaan junub tak oleh nengeneng ilmu masjid. Dari soceh na masjid. Sampian pas palor adua minta teka hajat nengi pinggir makam rosa ngajari. Ajar kasapa. Adua teka hajat nengi pinggir bujuk ro ajar kasapa. Sampian intara ke bujuk ya tore, sampian aziarah ke makam iya tore. Keng paling mantina adua nyoon teka hajat beni pinggir makam. Adua pinggir makam ni kan nomor setong adua aki sebeda ilm makam. Mun minta doa teka hajat ya ke masjid. Mun minta doa teka hajat combokan para sobu tak usah keluar dari dalam kamar. Napa boleh pas sambian minta teka hajat ke sebeda ilm makam hari semada tengan puting beliung. Pak ke makam Sunan Ampel sambil abenta. Aresan minggu datang terngeni ngapel. Mun bedengak ada ajak boleh ziarah. Are sema datangan puting beliung. Saing kena pas beda istilah pujuk murah ben pujuk cerek. Are berarti lah salah. Sampian entar aziarah ka Sunan Ampel ka Syekhona Khalil Bengkalan ka pujuk apa we lah pujuk langker pujuk kangkong pujuk temon pujuk terong pujuk apa boy iya tore kengce sampai minta kasih beda ilmu makam arwah salah molek na sampian depak kejompok pas ngucap mon pujuk pacar murah ongkur cek kok ngagak mole depak ke rumah sampai temu buduk sengkok pak Jet lah ngendung. Keng mun pujuk cerek mulai cerek. Cek tak kira 3 tahun kok. Seyentare lah kok minta terngening aresan. Ada ya tolos tak ngening sampai sedia. Mun cek tak norok ngening. Sambian mun pon noro entar ke pujuk tak ke pujuk pakun ngening ngaresan. Jadi mun keng minta doa teka hajat ayo pejengi ke masjid. Montro leke nah pejengi ke masjid tak kau tu soki. Sambian kadang pas ngucap kaula pon ke masjid ke. Lambak kula kita ke masjid otang 5 juta mangken nikah ke masjid alhamdulillah pon 9 juta petok seket otang jadi pas apa oleh na abah entar ke masjid orang entar ke masjid ceokor bentunya orang mangkat ke masjid ani ke rizki akhirat. Orang montak kengcet ongguan iman na ka Allah tak kira depak ke masjid ya maki along bolong ben masjid orang sedepak ke masjid beni orang sesehat malolo beni orang sesemak malolo orang sedepak ke masjid orang sejede dena ongguan ka Allah ben orang semong ke masjid orang secet mare setempel pasti andi bagian swarga ya junna Allah can pasera can Allah innama ya'muru masajid Allah
man amana billah. Reng oreng sekelar atingkak depak ke masjid perak reng oreng seiman na ongguan ka Allah ben pangistonah ongguan ka Allah mon gil ninggil maki along bolong tak kira depak ke masjid tak kira mon iman agil ninggil tak kira aja karena kadang beda tukang ngudi ira ongko belum tanto saya semak ke masjid ongko ke masjid bukten kadang bila terawian saya depak ke ada saya sepor wah saya jadlah jalan atau ket saya jadlah atau ket depak ke ada lah santaan cong-cong rupa jalan mun saya kang jakang apa boleh semak ke masjid wah tak tuli jam. Karena kadang orang sesemak ke masjid tak uning lekan na bernana saja dana pangimaman na berna apa tak tahu je tak ke masjid sekali. Jadi orang ongke ke masjid beni polan semak beni polan jauh tapi polan iman na ke Allah. Allah mon pon netep iman nengi dede na setong orang tak mele jauh tak mele semak. Dopak ke masjid, jadi sampean jauh romoruan, dinan saya semak ke masjid, ada, beni urusan semak ben jauh, pas onggai ke masjid, manter kaulah ajunan satejaban Allah, paring na kelar jeka angkuy ongke ke masjid, amin. Cek reng kau lepon tak pate sampurna, orang saya solat ki sampur namun ongke ke masjid 100 kencerna. Keng mon ajunan ampun tak sampurna ampun lesepo ki bengal ongke ke masjid 1000 kencerna. Sejat ponsongkan, saya tak pati ngening atempo, saya tak pati ngening ngende, keng ki pakun ke masjid kencerna sampian, jauh penting ben seberes. Seberes dia mayu pong-pong ki atempo nyaman tuli ke masjid. Ngantos apa ki? Ngantos tani ngatempo. Mon ki cakang tada tak teman ongke ke masjid. Bila tak ning telkok soko nasi kanan ke masjid deui tak ning belang. Depak ke masjid akakan kekenengan. Berapa saja letak ning telkok aja rekang depan ke masjid. Nyon sepora ajunan si ampon tak sampurna ki ongke ke masjid raja gencerna ani kesih ke maksud ya sehat-sehat ngantos apa si ongke ke masjid pong-pong kita atong ket ayo pong-pong ongke toroni bebotor ki nyaman ya ngantosan apa ngantos saya tonton koduna abe ben sekang jakang bila sekanan tak ning atempo letak ning telkok ka masjid apa aduk selak masjid jangan ya Allah mak jen selak masjid beni selak masjid beni jen jope tatang ke atempo ka sekacer tahiyat biasan sekanan ni telkok pas sekacer saya telkok sekanan gere ngatak lah sekacer adu soko ben sekanan iya ada siapa ngajari marah hari ambuy mohon pada saya pada bener anik kan tata krama nare ngabejeng edim mah bedo kiai ceramah pada bener kok ya orang atempo make tahiyat akhir are sotet pak gunung senyoro mamireng ngak riaro sapa ajar ka paseram ya makmun tahiyat akhir pah mireng ngak ria senyororo sapa lu senyoro sapa mak mamireng tibi baca yang koknya iya marah cereng pakun sotek
Kajaba okorna betes ben pokang triple XL. Mon jadi ya tak bisa jo ngangkang dia apa. Sajen jedle japo asam urat. Aduh. Pas yalle bolan si kanan tak ning telko. Pas yalle ke si kacer. Arya siapa sih ngajari? Ya marah. Arya si aku bayi selak bila depak ke masjid. Si kacer adu sokoh ben si kanan idina dia. Si dia adu bau, cek dia mereng dek aja. Arya nyotok dek. Si ngajari siapa? Kan esorono rok pengajian rutin mak le tau tak langkong Pak Takmir tugas takmir beni perak abangun masjid tugas takmir penika apa reng bebulengan beremacara na orang setepa salat nengi masjid. Mon asafan ngantang diri di mah apa diri kanan apa diri kacer apa diri tengah iya jadi saya tahu jadi dina rekaton padahal pangajina bedepan malam apa jang malam Rebuh hari mon pah ngaji kapi pun malam Rebuh ongku tak mau kenangan masjid aja. Ijareng perak beda pangaji nak yang tado sengaji ya. Padahal tado benden. Tahu sangang kui terop ja. Tahu sangang kui banjari ja. Perak kare toju keng sampian pada momos. Jareng kini ke pangaji na lagi an eka eding ya toju ngampar lama nengi babang. Orang mencet niat ngaji bakun kan bisa masa bisa cewek niat ngaji ada bila tahiyat pah mireng gagapi ngari siapa sih ngaji iqa'a nikah beda sekenging beda tak kenging toman ngiding iqa'a hari jadi Islam tak pati masuk dan juga jadi ya mana bu ya iqa'a nikah pada benyon soboro iqa'a ngak nikah kenging tom bedai kata jui para pantahiyat para panroban nikah riwayat dari Ibnu Abbas nikah inukil ben Imam Nawawi nengi syarah muhaddab Rabbi firli ngak dere oleh mon beda orang pas pada ben penikah pas sholat se ari beni aliran sesat engki itu timare asojud pas onga Allahu Akbar pakun ngak dah arah apa bola nah ari letak ning biluk Tina bapak kun ngak dia kenging badan ni riwayat dari Ibnu Abbas iqa'a setak kenging ngak dia Allahu Akbar area iqa'a dia keng tak kenging arenya mana ningko kan paling punten orang monorok pengajian retau berem mata takrama nering apa jeung setepak abek ngadep ke pangeran di mah dereng apa jeung cek sampai pakai pekan wing-wingan aing enggak kakanan kekacer mak dereng apa jeung enggak enom fulan nih benih beda saya ngari ya katas ke bapak ai cek arah pak kadang riak nalan jeung salaja soko si kacer loros si kanan di telko kan lanceng salajnya nyaman deki ngele ke si kanan leso si kanan ngele boleh ke si kacer nyaman agembus abe beten paling punten setepat tatak pikiran lajar kalacer ate lata asampung tatak raman nelekan napa tak oleh aku lian kiki orang ngasolat oleh jangan siapa tak oleh mon beda parlon na sambian aku lih ketel keruh siapa tak kergidren ngak dia kerukeng beda tata krama na begitu hari usah norok pengajian rutinan atanya Pak Ustad
kiai katipun apa cara nama Nabi getel para panas salat bele iben ya ngak reng getel mon getel bede kantona sampean sabe tanah ngecek pakuli ke kapi dak tonjukun pakuli pada ben dia Arya make sabito kali pada ben panika sami ada masalah deh patakar kolot sekali ada masalah cek embean bah kakap fisik pah ka dibudi takar iya bah dek tekuna bojongan saya tanya aki beremah hukumah orang bini abojeng ngangkui ruku atas bebeen arapa orang abojeng ngangkui ruku atas bebeen arapa tak kok itang alim make mundri bebe iya ajire polan tak ngaji aurat penikah dari atas dari kanan dari kacer dari ada dari budi mondri bebe beni aurat siapa sih tak itang alim muni congok dari bebe make laki anmun pahe congok dari bebe ya marje pamalarat pole orang abejeng binian kan tak asa nolap bah dari baba Allahu akbar kan tak ada ngari aja makira takbir male oning beleken aja nikah aurat eri dah mone di luar na bejeng gule tak benda para pana bejeng nikah naje apa tangaleh Mila neruku na sampian kanton na kan bedebir selembir nerwa arwa bani kalero nyikot arwa senyikot lamarnya habis ke kiai pahatawan ben senyikot sekali beden ay ketok ay kerotes lau matau jadi male foto parapan mato tutingan deh. Kusallah wangira. Ayo karena ongke ke masjid. Bila lo ongke ke masjid berarti abe mamulan tepak ke Allah. Karena setong seje ke perakfuk. Setak lo potak kata tangke. Karena kadang beda orang ongke ke masjid ben setan beni ikumer nengi masjid ben setan ikudah rontoronen dari masjid romang sana aben lebih fokus penting ben reng lain jadi penyakit kini kah make cet sampian lebih bagus ongku cet sampian sepaling bojeng ke masjid cet sampian sepaling banyak awirid cet sampian sepaling banyak sedekah keng mun pas sampian aroma selebih bagus penting reng lain jadi salah napa boleh pas etenggei penyakit iri abuh buk iri penikebuk penyakit sepaling tua paling tua na penyakit iri iblis rota ende asojud ke Nabi Adam polana iri lah kau lemak tak ngerti gigi iri ini kenapa iri nikah orang kelar melek emas agelibir-gelibir empian ngelenyer salah na tatang kere apa beda tatang ke kelar melek sepeda motor kelar abangun compok sambian justru setak ngidetedung salah na tatang kere apa bukti naja iri palornya leh yang sepeda motor maki anyar oleh ngeredit maki kok ngeredit kelar ya arapa mata apa ngeredit
Cereng tada si alang-lang dak. Orang iri panika tak seneng reng lain andi kefokusen arwah iri. Aduh tak tuli mari tanpa odi panika mon ki andi sifat iri pabonya itunya na sampean. Salbede se andi ale buren sampean tak ngite tedung. Tak kira tuli mari odi mun jabok penyakit iri. Tuli tambah ibu. Tuli tambah iri panika penyakit. Mun tak tuli tambah komplikasi mbian laguna sedu malam. Tengku bukti aki. Orang bila japok penyakit iri, bekal apa boy ekalakoh kangkui bisa nyaingi ka orang seka iri. Tak milih halal tak milih haram. Pokokon si pada bentetang ke. Ani terus alat-alat bila orang japok penyakit iri. Pita bentero. Orang tero beni iri lain doa. Orang ngangkui geleng emas agelibir-gelibir. Sampian mak terogi ya. Pas pentak ya Allah cek perak lengan orang pasang ileng geleng pangeran. Lengan kau lecukan lebur mone pasang geleng emas. Tatemu ben tetangke apol pah dari telkuan atas ke telkuan setengah. Takkan tatojuk sambian nengyetiin baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina. Geleng cek perak. Pamer ya. Ben geleng cek perak ningke kelengen orang. Tang lengan teroi tenggen lagi ya. Manter ageleng lagi yang kok. Depak kecompon ternyata lah bede geleng karet emeliaki benlah. Tero ben iri lain. Tatang kekelar andi mak teroki ya si andi aro beni iri aro tero. Aro normal. Tatang ke meli sepeda motor genteng dumak teroki ya aro normal aro tero. Tatang ke kelar mangkat ke Mekah mak teroki si mangkat aro tero beni iri aro normal. Seko cak iri tak seneng. Polan tetang ke kelar di andi aro irinya tak seneng aro mungkin berak tero. Tatang kegelar mele mobil entare mobil kekep baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim beun mobil ceberaan neng kata tangke kok terogi ya seyeneng na beun male lekas katari magepak mobil sekuni pengaruan cerkeret mek ketok ketembuan bang. Rek mari nama maca solawat ke mobil lek molek na paham bian tabrak mobil. Keng bed iri seekeng ngaki. Saka kapina iri tak kenging. Kecep kedua. Nomor situng orang paring ngerti ka hukum Quran pas ngamalaki ka esena. Papantes iri sampean. Bodo orang alim ngerti ka ilmu pas ilmu na yamalaki pak iri ka orang kenika cet kotui ka iri senomor dua pantas iri sambian bodo orang banyak tunyan nah pas lebur asadeka lebur asadeka nariya ka iri lebur asadeka nariya acungi beni benyantunnya nah asade kana wah ya ekbuk orang menika nyono sebora orang menika tak kutungan to soki muncet esetela dedena titi orang mapan kaula pon sana pakali cerita penika eman kaman kula pasti cerita karena nika onggu jompok menika ten kaula niat abangun masjid ning oning bede tegeng campur tukang jual campur senyoon kalasah
Sealeleng kada jaga lauk lah. Kulak ku temu intar ke compok. Beden apa mak cek laku na sampean. Cak epon ajunan ke. Abangun na masjid. Umare mon lang kerbinian mare. Beni masjid selakean. Wah ki kare setengah tahun nak ki insyaallah panduan tikel ke ni kak kau lepong-pong bede samangken. Ben abdi nai pare ngagi ya pong-pong ki neku mi pas dek tade emon. Wah engki pon engki tare kantel. Kau le ning pikiran ngucap pon. Arya pareng 5.000-an 2.000-an nelong papolong ria. Beni beti amplop beti buku etelko pahe buntel ngangkui karet. Kau le ketel perasaan, kau le biasa na tak toman mukaan ring paharing orang, kau le muka karena kau le oning gini kering malarat gini ka pak. Ngake ibu kak benten kau le esena ternyata 2 juta telok seket. Mata sian lagu le. Can kule pikir ya Allah Arya taporop ceke. Sing keng A100.000 sangka 10-an ria. Sepo pon. Sepo titiban kaula kalakun na yan tari boleh buk. Yan tari ban kula nom. Kacompon. Mak sambian ke kantong. Mang makin. Sanapa benga sambian seniat ka sombong ke masjid. Anapa ken? Tore sanapa gelu? Mi telopot sambian. Bebunten ke? Sanapa? 2 juta telok seket. Oh tepak berarti. Dari saking tak manggena gaul pak. Kaula atanya. Sambian tak di kebutuhan. Sampian tade saya beli, tade saya katero, mak pahala cucek banyak saya bagi ke kau. Bermasaud. Kimun pangatero banyak ke nyaman pangatero. Keng kau lerogi mon oleh narat malarat pas pera eka beli pangatero. Kau le oleh na jual campur nyon kalasa. Kek sakek le ere berebet tes eka bere ke timur je genjir. Pah palor eka belia pangatero manten rogi wang tunya gaula keng mon eka sompong ka masjid kan teti swarga na kaula pokok ke kaula ko besah oleh na malarat bekal eka andi nang akhirat paki teti swarga na abe marah muti ke hak kaula nangis nang ada noreng apa kaula ni kamay ko ca al mukarram wal muhtaram. Tak bengal bener-bener dia. Aku oleh nama larat kini ka pak kau le oni. Kau le takarakannya embian ni kakarisan apa bengah. Bedegi ke bede apa tahu. Kalai bener bentalah asli karepetong 10.000. Tapi de bile pacuntrong ke akhirat ben Allah. Ada pak. Ridho simpenan selong pabolong geni sakoni lah ajeng akhirat. Justru asokor aben. Alhamdulillah kaulah kacapo umur ke masjid sambian. Bedo oleh na kaulah. Sealak ko malarat ka berak ka timur. Alhamdulillah ko be sejak saking ki bedo pole, boki pole, keng pon tada pole gini. Ongko magi kula nangis pa. Arya kan pikir na beres ya. Oleh na alak ko malarat. Eka kebai swarga na abe kan beres pikirnya. Kau leben sambian cek rencek beres sepikiran. Ya ada tak tuli depak je. Tak tuli depak je. Andi wese melihat lampi. Eba bolong melihat Mas. Tapi jarang kebaik simpenan. Iya mon kebaik simpenan. Saya kocak simpenan dia mau nikah buto keninggala. Ari bile simpen pah tak ninggala boleh pak. Ada pak. Payah. Perak bila kurbanan, bila idul kurban ngantos di mau bederenga kurban. Ya siapa sih kurban namun tak embiang. Nengi masjid bederenga kurban ya.
Mun tak ambian si kurban siapa? Masa iya berdereng Jakarta apa kurban deh enje beri. Si kurban ni sabak ke masjid kan, to kan cet berdereng kanton lagi. Eker aber, mas sampian cetak tak toman kurban na sekali. Pak, mon bini, anda ko tak apa tak aja. Mbian cetak timutia kurban sekalian belekan, kalian walekan. Kurban benih kebeni sekalian sawo merodi. Kok mari lalamba kurban? Kulambok kok kebisian. Aduh ambu jaga cerita nom. Orang kurban reben tahun. Kurban sekalian kabol. Kok lambak limusin kok lambak. Orang limusin nah. Jalan kita di anak setong belekan, saya tanya lah kompoi doa sasanga, saya lakukan kecerita. Kong langkong sambian, sekita to mana kurban, cetak tingut dia kurban aja. Muti mari nang agak peleman, kiki torok jalan, iyong kuya. Masang kok cet pasau moro odi, retak kurban na sekali aja. Tapi jaipon orang sesoki orang si Andi, ya bila si Andi Andi bese mata pak depor Andi bese eka beli ke lampi bila telasan kurban kari seminggu puru eteng kuning ilum dompet iya tak ada sambian penika muncet niat mulai mangken 5.000 di dalam nasaare ti mon 10 areng berarti saya kedebu mon sebulan berarti 150 mon setahun mana berapa kan 1.300.000 1.400.000 ngecuma pikir paling sekonin mon 10 bulan bayi 1.500.000 tangki potong 1.500.000 jadi pak nyon sobora sambian penikah pas Andi 1.500.000 sombengan pada pak reng kepetoh kau le 1.500.000 orang disa 1.500.000 tatang ke disa saja de pak reng kepetoh arekan 10 juta arela oleh kebeli sape lah nom masa sape oleh sombongan darap aja eka tibina tak kira aja sombongan ikan tuh beda sombongan kurban boh beda coba apa beda arela aku tak mir ya target pas sombongan 2 jutaan nggak roa pada pak rengkap itu masa pas tak timut dia sekali ya kurban perak atanya kurbanan ada rengkap kurban ya aja perak atanya kurbanan lalu sambian kurban boleh 2 jutaan 2 juta orang kapet to kan 14 juta dia 14 juta raja lah buk raja 14 juta maksudnya raja benembi lawa sapena 2 juta. Gusti Allah pangeran. Pas kebayane kamun pas salreng kapetoh sampai situng sal kapetoh sampai situng sal kapetoh sampai situng banjir benteking kir sereng. Pas eser banjir benteking. Bukti aki. Enak ya jangan ku itu king melolo. Arwah ayo kau leben sampian penika usakir peker odi penika iyongku tak ya pada ben urusan ke masjid sampian kita ke masjid mau tiba tojuk nganikah hanya belanceng bah mak yongku ya berempat kali molotan kiai si acara mas rongke ke masjid engkau rema tak tuli ongke ke masjid engkau re tepak kering apa kan ngaruh mayu sambil kiki abba peneka malar manter pada barokah malar manter pada manfaat pokol telok manter
pon apa saya niat kata rema dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter kaula ajunan seteja sami-sami keng syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doana tiga tia sebiasa. Mau Fatihah areng-sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa janbuk? 11. Sambil mau wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh pon apa saya tetih pentana kaula ban sambian. Kertek kaki sambil wa iyyaka nasta'in kertek kaki wa iyyaka nasta'in kertek kaki cek napa. Papa yakin penta ka Allah. Kaula sering matur eman kaman. Cek maburung pernyoonan kalaban pekeran. Are tak ika pulongku ben Allah. Contoh. Ya Allah pada Pak Aki cuken Guste ka Mekah ben ka Madinah dan paden kita tangke selain. Amin. Maria doa pekeran kadang ngajawab. Tapi oleh dim mamon cema-cema kok deh. Apa sih tadi ya aroma ke malaikat tak kimeng dia bu aroma ke malaikat tak bingung dia can malaikat are bentolos apa burung kira-kira ini muncul burung coret ada barang si mustahil pak ada tidak barang si mustahil paling mustahil orang compok kok nek beni terus na pengajian punten. Orang compok bodoh sepo lako bebini nih lako nangala lakuan ajual cuko entar ke compok apa rengoning mamadul ke kaula kiai kak nikah terus na pengajian semalam masih malam mahat beh napa yang kima caipon makita masuk akal soro ka doa kaula doa mancer kelar mangkat ke Mekah ke napa yambuna bagi bahara apa mah yambuna jangan mau nyetor mangken gile koran tahun si mangkat dah kaula ni kak pon petong bolo lebih nikah kita nyetor lekan lagi makin nyetor mangken mon gile koran tahun si mangkat kan keletak mendeng umur nikah napa yambuna bagi ben kaula karena katon tak kira lagi ya pon ke akhirnya gue ngocak, boh, ampon, makita ikapul neng itunya ben Allah, paling ngaki pagi neng akhirat, bermajannya emak anda, mondo pada ibu kian neng akhirat, kaulah penguk ngaji ya ke penguk apa jeng, orang ngadua ni kata teroi ikapul neng akhirat ten, orang ngadua di pakun rep harapan mak le paling ngaki neng itunya. Jangan kuliah nih peker, ayongku menikir peker. Jadi berapa nih pakai? Nih kayak yambunan apa berapa? Jangan bian bon. Kalau pun tahun ini saya jawab aja berapa? Yambui nyaman, terus lagi nyaman, di nemu temu. Napa nemu temu? Kencang bon. Karena tak nemu keputusan, akhirnya mulai ninguning pas etabrak mobil seemar dah. Ide aja na jompok. Ida jena compok bani ketepak bek misong. Ajunan situ mandepak ke compok. Ye cereng pas tak main sakali. Ben ye tak tahu je. Kok ya tak gerdu kali depak dek njere pas tak dek belisen naga Roma. Ce apa beri? Silaturahim jan rengorengan. Ida jena compok bani ke jalan menikung. Misong lah sukon. Kebo ka puskesmas pala ni tabrak mobil ngiding diri tatangkeng esosol ben gula depak ka puskesmas temula nangis emak dia nangis bah mak sampean apa naloka bede saya potong bede saya kasake sampean kau letak loka ke kau letak sake ada saya kasake bembian mak nangis mun tada napa sepeda kau letak iparengkas benoreng meke beburu maleng ngake ijabok tabrak mobil perak kau lesai bongke ke mobil sepeda tada reng nolong mantur tak ike boreng jangan gule ngocak gule empian ni kasi nabrak mobil beni becak
Sampian geni paringi selamat pada ben panika nika. Kau tu na sampian nika sokor. Tapi burung mamun sepeda elang. Kau lesi jual cukup jet geni kasih tompak ben. Sepeda engkol beni sepeda motor. Sepeda engkol. Kau lengut. Mbian mon elang sepeda na. Kau lesi agak orang agak ke pinggiran. Sampian mon elang sepeda na. Kau lesi agak tena. Pas ki nyaut embur. Konte ongku mon elang. Abbo. Rengcen kalongku rejan guneng efek. Kaula niat entaranya on saporah kasih nyetir mobil kenikah benga sepono orang kalianget keng abit domisili ning Sorbojo nangis kia pak makisi nabrak nangis kia temu nyongkoh ngak nikah yen tari ben gula nyon saporah gula pak nyon saporah kasa tak pate abes mungkin ampun beremajan sinabrak punten mas ibu gini tak salah kaula si salah cek. Kaula sadar cek mobil ni ketoron dari aspalan. Sadar gula. Lagi ni kaula keng gara-gara maki HP. Apa entah HP ben anak saya berdenang ibu di. Engki. Kaula saya ketangis beni takok karena takok yokom takok tanggung jawab. Punten. Kaula kan nangis polan. Roben nah. Saleran nah. Ibu. Selabu saya tabrak kini kepas cek pado na ben salera na reng sepo bini dan gula. Padahal kaula ampon panikah lastare nyetor kakapi bulan deteng mangkata ka umroh orang kasangah. Tamasok ibu dan gula reng sepo dan gula. Keng ampon itu lui umur ampon kenging pak poloware kasamangken saya tada umur. Ongkui berngaki ben gula. Nika ibu nika seorang saya tabrak mobil ki buru ada umur ya sebelum corona berengaki ban gula cecet kini kan entar ka jompo adua terde pakai Mekah da ada tanda pak saya nabrak tak gempang reng memangkat ke Mekah mas kaula ni kata buat ikal jangan kaula kapi pokok sampian pada pagi ni ke Mekah ban kemana pamole aki ke kantor urusan sangun urusan apa jangan kaula kapi paspor kaula saya ke bayi paspor lah. Tapi kenika kaula memangkat ke TV. Kaula tak memangkat ada kenika tandi pasira pon. Laki na bermam ada mate laki na. Mate ongku na banten ta oning gula bogon. Si mangkat ta gelu ngaru. Jet ada ongku laki na. Mangkat pa. Kulakku mangmang, kulakku mangmang kapaparing Allah. Langsung dijawab kontan. Katon tak mungkin dah pakai Mekah sabulan ngapur ke Mekah. Naruwa bila Allah cet ngasuk beni pas sampian set nyeleset nyari mobil begenteng nengi. Oh beni mak leni rombiannya ke kula pare ngoning mun pon Allah sia pare ngataning taning sing lai ikala ben perantara gisek mobil gelu. Senga cek segisekan mbiang. Mi beni debak ke Mekah ke Madinah, mi debak ke alam barzah. Lain loh. Jadi mayu Mas Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambi pentan dengan perasaan wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambi maus wa iyyaka nasta'in sambi kerta kaki pon apa titi pentan kaula ben sampean ka Gusti Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Sagak dinto ponapa sebisa ya toraki manter papangki pole perpangkian selain silangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.